Ngiyabingelela babukeli bomkhanya kude TV. King SMC na ke lo bafowethu Mr Delicious. Ya Mr Delicious bafowethu uShoti. Ya ngobiza nje ngothanda ngalo. Ngizoqala nje ukubingelela bafowethu uVusi. uVusi bafowethu umkhanya kude la. Okhulekani bafowethu. Ngibingelele nani nonke babukeli. Ya ngiyabingelela nje bafowethu siyabonga kakhulu. Contribution yenu bafowethu siyabonga nje kakhulu. Siyabona ukuthi hayi nikhona ninathi niyaseka. La mhlawumbe ngizoqala nje kanje. Ngeke ngiveze nje lokho ukuthi kunembuzo ke esiyibonile kuma comments. Le mbuzo lesiyibonile kuma comments sifuna ukuthi manje sikhulume ngezinto ezithinta leyo mbuzo leyo. Kunombuzo la othe ungani ama 28 ungani ama 28 engazwani nobugebengu. Omunye kuzoyibuza ukuthi ngoba ngiyacabanga ukuthi lo mfethu noma le viewer evele nalombuzo njalo ingoba ubonile mhlawumbe ama 28 yena waziyo abantu asebephuma ngaphakathi ejele abaziyo wabona ukuthi ayi labantu labe ngathi abazwani nobugebengu yabo. Omunye kuzoba nombuzo othi hawu abazwani kanjani nobugebengu ngoba igebengu lawo bantu benza ubugebengu baboshwa bayejele. Ngifuna ke ukuthi ngiclarify leyo ndawana yabona ukuze sibe mqondo omunye noma nje sibe in line. Uyabona bafowethu ngizoveza lento ikhona lento yokuthi mina abantu bazi ukuthi bengiyi28 ejele. Khona lento ethi bethi abantu hayi lona ufavor ukukhuluma ngokuseka ama 28 kanti angikhulumi ngokuseka ama 28 mina angiwaseki wona noma mhlawumbe ngiqhamusa ukuthi wona right mhlawumbe ama 26 wona wekho right mhlawumbe ama 27 wona wekho right noma big 5 noma bani bona bekho right abantu aba right ama 20 cha angikho lapho but kufanele ngikhulume nginabe kahle ngiveze lokho engisuke ngikuveza ngama 28 because ngibe yi28 mina uyabona lonto le. So ngiyazi ukuthi ama 28 kanjani, ngiyabazi abantu abama 26 banjani ngihlalile nabo ejele. You understand? Njengoba mhlambe yabona abantu la kuma viewers abawazi ama previous videos ami mhlambe khona nama videos nje oqala engawenzayo ngikhuluma ngokungena kwami ejele ukuthi mina angikaze ngayisigebengu yabo. Akekho nje umuntu ongavele ethi wakhe nje ngwayimi phela ngigangile nami lokumngane yabo. Musuku sakhulu ingane phela once uma ingane waqala wangena entweni ezithinta idakamizwa kanjalo insangu yawezwa lonto lo seniphuza nanojwana nibona ukuthi ngathi senilayithile manje menibhema insangu lapha yabo. Lonto lo nibona ngathi senihlakaniphile bese niyaqala ke nenzele lokho kuganga kubungane yabo. Lonto yilezo zinto ke ngizenzile futhi akukho nokugodwa okwaye kwangifaka ejele yabo. Lonto besidisciplinwa nje yabona sidisciplinwa abantu abakhulile basemphakathini yabona. Sidisciplinwa sithelwe induku yabona. Sithelwe induku futhi uyafika nasekhaya kukhala induku kuthiwa wenzani uyenzelani into ethile. You understand? So ngifuna ukuveza lena ke ukuthi njengoba ngithi mina angikaze ngibe isigebengu njengoba ke besibhema insangu kanjalo sihlangana khona abafethu esasinabo sikhula sesifunda ko high school sesifunda abo grade 10 grade ngithi bese kuthiwa ama grade manje thina sasithi standard bani yabo. Ngiyengibona nje manje mawuzokhuluma kanjalo ukuthi ngathi ngifunda standard bani yabo. Abantu bamanje bayaxakeka ukuthi hayibo bafuna ukuthi uthi ugrade bani yabo lonto le. So silana nje mina ngiqale ukwenza izinto ukubhema insangu nani ngifunda standard 6 ngolimi ke lwanamhlanje abathi grade 8 yabo. Qala ngenza nje izinto nje eziphambene ngempela uyabo.
sibhema insangu la yayizwa leyo nto senze izinto yayizwa leyo nto. Now nabantu abebewontanga yethu ngaleso sikhathi yabo uthi sithi masenza lezo zinto ezizenzayo abanye bazenza lela bezenza khona sihlangana esikoleni nani yabo leyo nto le baboshwa abantu yabo lo aboshwa umuntu ayejele mhlawumbe kuyothi sekuphele mhlawumbe isikhathi nangu sebuyile yezwa leyo nto le usebuya usephakamisa inombolo yezwa lo isikhathi ephamisa inombolo ngithi umjitha wethu vele i-outlet besiyazi yezwa akayedwa futhi bakhona nabanye sebeke baboshwe nabo kanjalo yezwa lo sewufundana nabo lesikoleni sebazi inombolo bona noma inombolo ababekade beyazi lokho futhi bengingakwazi mina ngize ngakuthola sengisejele ukuthi cha ulwazi bebe nalo beluncane kakhulu yezwa lo but bebe nalo bona ulwazi because bona babeseke beke baboshwa you understand so mina ke nami bengina uphamisa u6 yabo lo nto le nami ngiyibiza ngesigqomana yezwa lo nto ngithi ngigqoma zona into abezibuhloko ngesahloko sedayimani you understand yezwa lo nto ngithi hayi cha ngagcwala nje uyabona ngayimbilikijisi nendabuko neyala you understand nami nginayo lo nto ngikufundele futhi indabuko ngikufundele futhi imbilikijisi yabo yezwa le nto le ngikufundele futhi nelokhuzana neyalo yabo le nto le ngoba sasihlala kanje nginawo futhi ulayini yezwa le nto yokuthi cha yabona manje uma ngifika ejele ufune ngingene ka right yezwa le nto le yabo nabo mfethu kukhona namabrazo ke akhulile nawo asekaboshwa yabo le nto le ayabona lezi zintwana lezi ethi silayithile yabo le nto le yabo sinokwenza izinto nje wena mfethu yabo sifike lamarazo sipema nawo yabo lo sifike nawo lamarazo yabo mina ke ayi yabo ngalezo ikhathi nje ngikhula nje nginjalo ayi bunge ungenze lutho mina bengiyintshontsha into ungibuka kanje emehlweni yabo uyibona into yakhe isingi uzongibona ngingasekho uzobona ngingasekho la uthi ayi nento esengiyithathile bengivunyiwe nje ngaleyo nto bengaziwa ukuthi hayi yabo ngaze ngaqanjwa igama wathi uTerrible yabo lo hayi senizongibiza ngaleyo nto ke futhi manje kanti sengalivala lelo elithi Terrible yabo lo nto so bengibizwa ngoTerrible ngize ngaboshwa ngibizwa ngoTerrible yabo lo nto le kuthiwa uTeresa mfethu wena bethi uTerrible yabo lo nto le uTerrible yezwa lo ngimfishanyana you understand ngoba ngimfishanyana kanje uyayizwa lo nto anginawo amandla ukuthi ngigalwa kakhulu yabo bengizumana ke mina mesixabane namhlanje yazi into ayiphelile yezwa lo nto le ngizokuthola nje ngelinye ilanga ungasalindele bengiphosela intambende ngiphose kanje uyinqake uhambe nayo ungahamba nayo ngisho 5 years yezwa ngikubuka nje angiyikhohliwe into wayenzayo ubona ngathi sesiyazwana futhi ukucathise ngiyakusaba wena yabo kukhona lokho kukusabana okukhona kodwa manje ngiyakuplanela ukuthi ngizombamba kanjani yabo uzothi ngelinye ilanga yabona le nto le mina bengikwazi uyabona ke emalokishini yayizwa lo nto bekunalento ukuthi ama toilet angaphandle yabo lo nto toilet neshower lapha yabo lo nto vele la ngiyazwa ke mengingena mengiqale nje ukuthi wena ungibonanga yabo lo sengizophe revenge yabo lo nto le ngihlala ngisho etoilet ngeke ungayi etoilet ngizosukela ekseni nje ngihlala etoilet kanje umuntu oqhamukayo ngimbona from elapha you understand lo nto ngimbuka la emfantini wesicapha la yabona nangu umuntu eqhamuka lapha ngiphume ngicashe emva kwe toilet yabo mase ehambile ngibuye ngingene ngithi yezwa ngilindele umuntu engimlindile othe ngena nje ephisiwe njalo plus mase ukuphisiwe usuphuthuma etoilet usuke ngasadlala uthi uyangena ukuthi ngihleli kanje ngiphethe isitini yabo isitini ngishaya emakhaleni kusuka umsini yabo bengaziwa kuthiwa uTerrible uxabene noTerrible ngcono mangithi ungimbulele yabo lo nto ungamesapila kanje usazokubona lokho akubona yabo lo nto so into engizama ukuyiveza ke benginayo lami lo nto ukuthi ngiyi26 eminyaka kangangokuba obhuti bami abadala kunami khona umunye obehlala esiphingo you understand so nje obehlala esiphingo kanje yabo sathi ngelinye ngasihamba siyoyiphuzela nabo yabo lo nto ngoba nami ngase ngithe lapho ngase sengiqedile umatric yabo lapho sengiqedile umatric ngaya ngisho nase college ngaqeda yabo lo nto but still bengizana leyo ngqondo nje yabo lo nto nasekangaziwa yabo lo nto ukuthi ayiye uyahlupha
Uyabo lona. Hayi kuhlupha ukuthi kuzothiwa ngibamba umuntu inkunzi emgwaqeni. Mina into ngizontshontshela sihleli nawe kanje. Awangicela ukuhlala nawe endlini kanje nginto. Ngithatha into ungeke futhi ngisho uyabona ngisho nalo sengibambe usebona into wow terrible iwe. Angitsebeya ngazi. Awu terrible wena. Uzombona efike ethi afethu terrible yabo. Yabo uthola uqhamesho njalo nje yiyo. Yabo nje akasanase. Uyazi ukuthi awuyena. Yabo lona. So sithe sila esiphingo senza lezi ezizenzayo. Yezwa lona kanti sekusebusuku siyayiphuzela nje kwenye ibar. Sathi mesiphuma la kwaqhamuka abafana labana bahlukana emgwaqeni bathi yabo bathe behlangana bethi sihamba so3 nabafana basekhaya abadala yabo bathe mefika la eduze bethi peqepeqe immesi yabo ngabe ngimisa u6 ngathi nayi madoda yabo ngabe ngimisa u7 ngathi olid yabo lonto yabo kwathi hey yabo zithini wena ngathi hey hey bantoda nisebenza kanjani yabo lonto babe ngihlathela amehlo bafika nisebenza kanjani yezwa kwathi hey wena yabo wena usebenza kanjani yabo abe ngimatshentshana ngiqoma zona into abezimhlolo ngisahlusa leader man nangu 6 understand ngithi manje ngiduma lento engayitshelwa nami yabo lonto abathanda indoda singacwala ngani yabo lonto tshentshana singacwala ngayo imbliji sendabone yani yezwa lonto kwathi awu6 bangabe sangibuza ukuthi ngifunde nani yezwa lonto le yabo babesiyeka sahamba hey abafana basekhaya uyithatha aphi lento ekhulumayo yabo hey yabo lo muntu lo so benginaleyo ngqondo you understand ngizoboshwa manje nginawo leyo ngqondwana kumbula ngaleso sikhathi nginjalo nje ngiyasonda ngiyakholwa ngiyashumayela futhi ngezwe lona at the same time futhi ngiyaphuza at the same time ngiyabhema kodwa nje isonto ngiyazi ngesonto ngiyesontweni yabo lonto le because yinto engikhule ngayo ekhaya yabo lonto le so uma ngiboshwa ke ngiboshwa mina nginaleyo nto ukuthi ngiyongena ngivele mengingene ejele athi nje mengiboshwa ngathi mina nantsoke le yabo lo and yazi ini mfethu let me remind you something kunento engayikhumbula ngosuku lokuqala nje ngingena evenini ngakhumbula ukuthi umfana wasekhaya lo ngangaba ngelelanga ngalelo langa lelo ngisho kwa ngize ngimisa ukuthi kanjalo ngiyigeme ngolezi yabo lonto zagcwala zasiyeka yabo lonto le hey wathi ngalelo langa yabona wena uzoba ijailbait wena kanje yabona njengoba sengiboshwa ngiboshwa usewashola lo mfowethu wayikhuluma leyo nto uyezwa lo usewashola ngathi ngisevenini ngacabanga leyo nto uthi lo muntu wathi uyabona uzoba ijailbait ngikhuluma ngento mhlawumbe yayisina ayikhuluma mhlawumbe yayisina 3 or 4 years ayikhuluma ngathi nayi lento ayisho lo mfowethu sengiyoba ijailbait ngempela hayi kodwa mhlawumbe ngizophuma manje yabo lo nto nala enqondweni nginalento uthi ngizongena ka right yayizwa lonto hayi ka left yabo ngitsheliwe ngama 28 ukuthi hayi ama 28 lalela yayizwa lonto le yayizwa lonto uzofuneka manje uyabo lonto leyo azokuthafaza kabi kabi yabo lonto le nginale yonto ngama 28 yabo and vele mfethu ngisho sisemabhana kephi kube siwe siphakamisa u6 yayizwa akekho umuntu engeke ngambona mina ephakamisa u8 eminyango yabo bengazi ukuthi akhona ama 20 kodwa bengekho umuntu ebengeke ngimbone ephakamisa u8 ngishathiwa ise tavern ngishathiwa ise bar ngishathiwa ise clubbing besihamba zonke lezo indawo kodwa bengakaze ngimbone umuntu yabo ephakamisa u8 lezo lonto besiphakamisa u6 nje yabo lonto le so nginaleyo nto ukuthi avele ngizongena ka right mase ngifike Westville sengithi ka hey ngiyawubona u right bengingena endlini hey bengithi ka right ha kugcwele ngaka right kuthe ngaka left ukuhlela amarazo nje yezwa lonto uyabona amarazo ngathi amarazo asemakhaya yezwa aclean yezwa lonto ahleli lapha mhlambe awamani awafikile nje ukuthela yabo ngala kugcwele ebengithi ngiyabona kugcwele ama paratech labantu engibabona begcwele ngathi ngifuna ukukhuluma lento ke ngiya kulento ukuthi kungana ama 28 engathi awazwani nobugebengu not ukuthi ama 28 awazwani nobugebengu ama 28 enza ubugebengu isikhathi esiningi mina angiwaziyo yabo uyabona lawo umekuthiwa afuna imali e28 ke lonto ibizwa ngesipikili imali to isipikili ayizwa lonto le ayizwa lonto isipikili so manje asuke efuna sona ngoba kuthiwa isipikili uyazi nawe uma ushayela isipikili nje leso esaziwayo uma ushayela shone yezwa lonto
njengoba nathi ke wena mfethu ama-20 kuthiwa yini sisentshonalanga sisemashona uyangibamba injalo lona sengisho njengalo mfethu wathi kusaseyiyo indaba bethu uyangibamba ndoda injalo nje so njoba sitshona sibisuthi labo bantu umfethu uma befuna lesi sipikili noma le mali uyayizwa leyo nto leyo ababamba umuntu inkunzi ababamba ingane yesikole ezwe lonto yesikoleni iphethe imali yokukera inikezwe abazali yabo ababamba umuntu le emgwaqweni imali qi imali abayenzi le nto yabo uzothola ukuthi kuthiwa kushawa isitolo ezwe lonto kushawa uShoprite hayi lalela uzobathola ke lapho indabeni zamabhenki nangithi manje bafuna imali esisindayo into eshonayo imali ngempela ingakho kuthiwa isipikili siyashona phela so into ejulile bafuna into abazoyithi umuntu uma eyithola manje ezothi hayi gebengu ngiyabiyeka manje yabo isikhathi esiningi ke anjalo ama-28 so ingakho uzobona ngathi awazani hayi uthi awazani nobugebengu awazani nobutsotsi yabo so mina into engayibonga la bagcwele kanje kugcwele amaphara kanje ngiyabona sekunyuka amateka abantu yezwa lo nto anyuka ngekheji yezwa lo nto le kuyamenyezwa efethu 332 uyabo lo nto le 32 uyabo ethi omunye yes fethu yes yabo lo nto ethi fethu uba isithala sakho yabo lo nto le asho lo lapha ethi fethu grey yabo lo nto yabo cabanga ngiyafika ngiyazi yonke lo nto ngiyathi ukuthi ngizohlala kanjani la mafethu yabona wasethe hayi hambani ngiyakhona ngizofena ibonele nalabantu abaloko beyimise inombolo ofika ubonja kudlawa la useyasho ukuthi fethu ukhuluma noZikho uyabona lamagama abizwa la yabo lo nto uGrey fethu uGrey lo waseClermont fethu yabo kusho lo ngale ethi fethu esakho uthala la yabo lo nto athi fethu ukhuluma noZikho wala eLabonti yabo lo nto le labantu njalo abamemeza kanje sinabo la sonyuwane nabo namhlanje kodwa usememeza abantu lapha lethi fethu ukhona lapho fethu ukhona lapho uScarface yabo lo nto yabo ethi fethu ahlala endlini yabo leyo nto leyo uhlala fethu ngale odwa fethu kuzombamba fethu yabo zombamba mayidabuka fethu yabo lo isebusuku phela manje wakukhuluma ngiyathi uyayizwa leyo nto leyo ethi fethu yabo lo nto fethu khona umhambane la fethu yabo lo nto umhambane wendida yabo lo nto leyo yabo so fethu ekusesisisha fethu isha ngomziko yabo lo nto uyabothi fethu yasijebulile yabo lo nto yonke lo nto uthi asijebulile ngiyacathi yini yonke le mina phela ngiyazi yonke le abayibhemile ungabajebulile sebenyusa amateko othi na ubahambane fethu lana yabo manyusa amateko omuntu okade efika manje la mashasha we-Adidas mhlawumbe we-Nike noma one you understand usewanyusa yabo ethe fethu ufunani ngawo usewabonile ke lo phezulu ngabo ufunani ngawo fethu yabo lo nto ethi fethu uzobona nawe dala lapho yabo lo nto uyabona uqondile lo yabo lo nto uzobona sekwehla leyo nto ehla mhlawumbe sekwehla imali kwehla nehunga yabo le kwehla nogwaye kwehla nensango yabo lo nto abantu abaningi laba kwasa benganazi izinto ababehamba ngicatshule right nje basebegqoke ophaqana abahlephukile abanjani nje wena owabona ipara lemnyaka hayi ngabona ukuthi hayi ngeke ngeke ngize ngihlale nalabantu cabanga bengiphamisa u6 nami eminyaka sengithi angeke ngiyongena kulabo abantu ke nami laba ekuthiwa ngithi ngeke ngilale kodwa ngeke ngize ngilale kosemnyaka awu sengothi ngilele la ngizwe umuntu esengithafaza hayi ngiyakutshela kodwa ngagcina ngizumekile njalo yabo ngoba ngiyakhumbula ukuthi kwabashayo u2 impela ngingalele kodwa angikhumbuli kushaya u3 futhi ngase ngilele ngeke sesivuswa nje ngo5 yabo nakhona ngiyezwa ukuthi angilalanga kahle yabo lo nto yabo ngisanokuthonga yabo ngala sihleli nama 26 ama-28 ayikho into esayiphuca siphucwa ngalutho yezo lo nto leyo sabuzwa nje ukuthi nibhemani sathi ukuthi sibhema ukuthi nakhona kuthiwa sibhemile ngiyathi ukuthi sebethi sibhemani nje sebezosibhemisa ugwaye ke bese bethi hayi bafana ngeke phela sinibhemise mahala hayi lutho kuthiwa ngeke sinibhemise mahala phela vulani manje sithi ukuthafaza ngabona ukuthi ayiyini abantu bafuna ukwenzani yabo
hayi lutho wabangayenza lonto nakhona sengihlala nawo kama 28 yayizwa lonto le ubuzwe noma ekhuluma ngezitori zakho yabona umunye umuntu ukhuluma ngezitori sokuthi wenza indaba yobutsotsi kanje atho yemfethu uyasijwayela wena thothi sizoqotsholelwa leyo nto yabo u8 nje ngeke uzubone uhamba umiswa nomngephi so ingakho ke abantu bezobona engathi ama 28 awazwani nobugebengu cha ayabenza but obusuke buzo ubugebengu asisho ukuthi kunobugebengu obright angifuni ukusho kanjalo but ngifuna ukuthi ubugebengu uthi wahlukumeza umphakathi you understand phela uma ukuthi i28 iseli aggressive mhlawumbe kuthiwa rape ile lenzeni kuthiwa labantu rape ile la bhubhisa abantu kwafiwa kwayinqa hlinza abantu yani nesihluku yabo kusuke kukona ke into engale kwaleyo nto ukuthi suke ngeke vele lenze leyo nto kungekho into engale but ayakwenza lokho so ngizama ufuna ukugqamisa lokho ngiyazi kodwa ukuthi kuzoba khona abanye abazothi uyawakhulumela lo muntu ngomunye ngamuzwa la kuma comment ngisakhuluma ngale ndaba ngeyila ngithi hey no advocate wama 28 angiyena advocate wama 28 but ngikhuluma into engiyaziyo nawe mangase ngibuze manje ukuthi khona umuntu owambona wena neminyaka ngihambe emisana no8 nje udake udwakotshwana uthi uhlangana naye ethi wakwambona wena ngoba nobabona bemisa inombolo leminyaka ayikutsheleke leyo nto ke le ezo lonto abantu abakubamba inkunzi usukubezwa besabelana abasabeli Italian yabo mina isindiya lesi sisatshelwa ama 28 awasabela ayamisa twayamisa ezo yonke lonto bengingayazi mina leminyango why bengingayazi leminyango because akekho umuntu oyikhulumayo yabo ama 28 awuzwa uzoyezwa nawe ekhuluma Italian leminyango ngoba Italian esenje ngelanguage eyisitsotsi saleminyango uyizwe ikhuluma la umuntu wesifazane ethi mfethu umasha kanjani yabo ngeke uzukhamba wena uhlala nomuntu wesifazane lapha uthi la athi yena ukujipa kanjani ayingeke yabo lo so ngizama ukuveza lezo zinto ukuthi yabo siyeza thola ezithuthi siyajipa siyashwilela yezwa lo nto siyashwiza siyashwilela yonke lo nto bengayazi yezwa lo nto le yonke yabo nje ilanguage yakho mina ngangidunyelwa ekhanda mhlawumbe nje ngithi mina labantu labo bakubathi kaze ngicina ngiyifunda ngingakaqashwe nombolweni ngiyifunda nje ukuthi bayikhuluma phela ngihleze ngibalale ngimbone umuntu mayekhuluma ngokuthi nange senza ukuthi usho ukuthi okunye kuthi ngishaye eceleni yabo lonto le ngibone ngelilanga ukuthi hayi bengasho ukuthi wayesho ukuthi ngaze ngicina ngiyifunda bangiqasha nje sebeyabona sengiyabezwa ukuthi bathi benzo lonto ukuthi bangithuma bakhuluma zona isindiya lesi kuthiwa isindiya ke 28 basabela isindiya yezwa lonto abasabeli bayamisa bamisa isindiya yezwa lonto so ingakho noma sengifika nami khona uma 28 lapha nangathi mengithi ngishanga enkantini ngathi ishe ngafa yezwa lonto bengibuza ukuthi ushanga enkantini wena ngathi uyi26 yini wena yabona into le ngathi mina into enkulunywe eminyango mina ngilona 26 yabona lonto yabo so ngizama ukuveza lezo zinto ngaphethu ukuthi ingakho kama 28 isikhathi ngizobona ngathi awekho involved kakhulu ezintweni ngathi ubugebengu nani lezi zinto ekade ngichaza manje so ngizoqhubeka ke bafethu neminye imibuzo ni subscribe ke njalo bafethu ni comment ni like bafethu ngizwile omunye lapha nethi ucomenta sicela kusuka enhlizweni yomuntu hayi uqinisile ukuthi akusuka enhlizweni yomuntu yabona njengoba thina sisho sithi sicela siyacela ukuthi abantu ba comment into esiyicelayo le yabo le nto le khona into ngeke uzuyithola ungayicelanga noma uthi khona umuntu onenhlizweni yakho othandayo ukucomment kodwa uthi hayi angifuni ukucomment kodwa mawusucela bese uyacomment ngoba khona abanye babuthi hayi sesiyakuzwa maka sizocomment yabo ingakho ke kade ngicela khanya kude TV King SMC Mr Delicious ushoti lo ungabumbisi ke ngo terrible nazo